Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da amma ba'd. Paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala aytты deyt. Adam balasının her bir kılgan amalı özü üçün, alemi orozосы olsa men üçün, men özüm beremin orozonu soğun deydi. Hurmatlı tuğanım, Allah Teala başka amallardan ayırmalap, orozonu özüne gana taandık kıldı. Orozonun artıkçılığı, kadır barkının jogorу ekeni şundan baykalat. Orozonu Allah Teala özüne gana taandık kıldı. Pendenin kılgan amaldары özü üçün. Pende bir amaldı kılsa, Allah Teala 10 eseden 700 esege çeyin köyütüp beredi. Бұл amaldar belgili bir çegi var. Soğunun belgili bir çegi var. Бирок орозонун соğun Allah Taala men özüm beremin adat. Берки сооптарды деле Аллах өзү берет. Бирок соопторунун чеги бар. Бирок орозону өзүм берем деп атат. Орозо, урматтуу тууганым, соğu esesiz, çeksiz урматтуу тууганым. Себеби пенде Rabbisi üçün şahvattan tıyılıp atat. Tamak açtan tıyılıp atat. Susunduktan tıyılıp atat. Oğuzun jaman sözdön, gözün jaman nerseni karaudan tıyılıp atat. Özü жалгыз калган учурда дагы пенде Rabbisi көрүп турганын сезип, Rabbисинен коркуп, соопту үмүт кылып, орозосун ачпай, чын ыхластан орозо тутат. Ошол себептен Аллах Таала өзү менен пендесинин ортосунда орозону сыр кылды. Орозонун соğu дагы сыр, урматтуу тууганым. Аллахтын алдында ушунчалык көп, аны Аллах гана билет канча экенин. Аллах Таалам баарыбыздын чын ыхлас менен туткан орозобузду кабыл кылсын, эселеп соопторду берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.